Addio a tuttes. Alors, ma relazione al premio Ustana già es che sono stato premiato come poetessa occitano fa qualche annados. E poi come un'attività artistica mi ha menato un po' dappertutto din un mondo e din dei festivals de poesia e din d'autres avveniments literaris o també per fa de birados amb de spectacles poetics que he pogut crear amb d'artistes d'inus països visitats. A les casenzo d'aquelos birados he riscontrat maites poetos. De mest aqueles poetos he riscontrat d'autres poetos que compausen come eu en dos lenguas en general e uno d'aquelos lenguas es una lengua minorado e picciò a picciò he consigliat lo premio Ustana voilà, per fa venir e descobrir aqueles poetos che scrivono també en lenguas maires din de països o de continents que són pla lundan de l'aibalados d'Ustana. Alors, a tal sui partido verdaderamente dappertutto, en Indio, en Indonesia, fuget un festival completament singular che infatti hi haguet solament una edició e aquò se tenia din de temples entre autres e eren en compagnia d'un poeta alai que estava un xaman bon, vau parlar des poetes que he convidat a Ustana. Maite són estat premiats com din la categoria dels joines. Voilà, que és important perquè és el futur per mantenir nostres lenguas d'haver de joves poetos. E donc, el primer fuget Mehmet Altun, que és un poeta que escriu en lengua kurda e que he rencontrat en Turquia. Voilà, a les casens d'un taller, era un taller de revirado entre poetas, voilà. Donc habían una lengua, come dire, passerella, una lengua pu, que era l'inglés, e entre poetas de països diversos, eren breu 5 o 6, si sen ribirats a tal pendent una setmana. Aquò era un projecte che era sostengut per un organisme inglès que se dis literature, en inglès Literature Across Frontiers, e que favorise los escambis a tal entre poetos. Voilà, donc Mehmet venguet a Ustana nos fa aussi sus poemes en kurd e presentat també evidentement la situació del poble kurd que és terrible. E bon, per aquelles que parlen francès, havent en França un grand poète kurd que se dis Seynus Dashtekhin, que és publicat pel Castor Astral e voilà, que és una vertadera referència que escriu en kurd també i en francès e que recomandi a los que poden llegir lo francès. Alors també
Aimenat Austana, un poeta forse interessant, che è un poeta come cantaire, musicaire, che si dice Nilas Hönberg, e dunque che è un poeta sami, lo popolo nomade de Scandinavie, che vivono amb los renos. Voilà, et que s'expandissent ou en fait de la Biélorussie à l'est, l'Oumaï à l'est, et en Biélorussie, jusqu'à la Norvège, perché seguissent los renos que font cada an aquel viatge d'est à l'ouest et que tornen, voilà. Et donc, Nilas l'hai scontrat en Norvège, a un festival presentavi un videopoema, un festival che si tiene a Oslo e mai tardi hagueri una bella pubblicazione de mus poemos en norvégien, come che tutto è possibile. E donc Nilas trovi lo sami è una lingua superba. Ja outalko kilvikohten sielmani. Outalko ohven. Ahte paramus kilvit. Korba Vietnami. A bicicletos gumbicentos, le trolum hystérique, esquizo l'umbro de las carrieras. Es un pau così dire mediatizzato grazie a Maria Boine, la cantairo, che ha una bella carriera internazionale e che canta in sami e che si vestisce con i vestiti tradizionali, tanto come Nilas, che mengheta Austana, che abbiamo portato il vestito. Ce che hai remarcato è che lus che vengono a Austana hanno il vestito tradizionale, lo portano perché di loro paese è pas encara chi con des folkloriques. Perché a Austana siamo pas qui per celebrare le folklore. Et voilà, mais quand nous mettons, quand ces besties sont à tel, c'est parce qu'il y a encore des mondes dans nos pays, c'est ce que nous mettons du bien quotidien, et mai c'est des mai rare. Voilà, alors Nilas la bioi t'avais présenté al meu edito anglais, Clive Bootle, che è stato premiato a Austana perché ha una collezione incredibile d'antologie de lengos, de poesie en lengos minorados a tal faget maitos lengos d'Europa. Et se sont scontrat physiquement a Austana et d'aquí est nascut t'avais la traduction anglaise, une autre traduction anglaise, une publication des Nil à senso d'aquel ustal éditorial que se dit Francis Bootle Publishers. Et t'avais a Austana Eimenat Sead Brunja, que es un poète de lengo frisun, como los cabals negres, et donc de Ulandio. Ze werkt in een baan het huis. Elke storm neemt een pannen van het dak. Het is koud, haar tussen klapperen. Et Sead l'hai scontrat lluent d'Europa, l'hai rescontrat a un festival que se ten al Nicaragua. Un festival qui n'existe pas mai perché le Nicaragua d'un pays 12 ou 13 ans, enfin 13 ou 4 ans, est dans une situation sociale, politique terrible, amb une répression del poble din la sang. Et donc, en aquest festival, entre autres, a ben rescontrat le grand poète cardinal qui est mort un gang, justement. Et c'est un festival incredibile. Déjà, en Nicaragua, los poètes sont considerats un peu comme des héros. Il y a des statues de poètes dans les carrières. C'est un festival qui se tient al mes de février. Et los poètes montent sur des grands carris que
de carnavals que attraversano las carrieros, y hay de centenas de personas en las carrieros per ausi los poetas, declamar los poemas din la carriera, e hi ha de decenat de scolans que corrisson en acclama. És foll. Per un poeta d'Europa és foll d'anar din de festivals en América Latino, mai che mai en América Centrale. E aquí soy anado, entre autres, he descobert l'Honduras, que és un país un poc complicat al nivell de la seguretat, ma superbel. Aquí soy anado al Chile, al Brasil, e al festival, un del mai biel festival del món, que és el festival de Medellín, donc en Colòmbia, e que s'és creat al bel mitan de las guerras des cartels. E aquí qualques poetes joves, evidentement, un po' calucs, han dit anem fa un dia de la poesia. E aquel primer jour de la poesia hi haguet un milierat de monde sur la place per ausi los poetes, e hi haguet una pausa din la guerra des cartels, dins aquel cantó de la ville de Medellín on se tenia la lectura. E a partir d'aquò, l'annada d'après han convidat de poetes estrangers, e és vengut un festival internacional, e cada any, lui qualques jours que durava el festival, hi havia una pausa dins les guerres que se donaven els cartels. És a tal que el festival de Medellín, per aquella raó, és força important a nivell simbòlic, perquè ha mostrat un biaix verdaderament concret com la poesia pot ser més forta que les armes i que els conflictes, perquè ha concluït dir que els que se feien la guerra consideraven totes que l'abús des poetes justificava de quitar un estuno de se bat. Amo esta Colombia, la Colombia de la paz, la Colombia de la poesía, la Colombia de todos. Muchas gracias. Aquí són, entre altres, los qualques poetes que hi poscut menar a Ostana e que voleu mettre en luz. Voilà. E ara vau passar a Josefina Bacon, que foguet premiada en 2017 amb lo premi internazionale. Allora Josefina l'hai incontrado a París fa qualques annados. Eren las dos convidado a un festival també internacional. Hi havia també de coreans e crezi que hi havia també de chineses e de poetes del Quebec. E de messos poetes del Quebec, de poetes inou, és a dir, Josefina Bacon, e una poetessa un po' mai jove que eu, que se dis Natasha Canapé-Fontaine. E amb Josefina és estat un cop de fulls, ja a l'usuals de Magran. Josefina a l'usuals blaus, clar, como los glaciers, ma un calor increïble. Donc Josefina ja hi ha hagut un sentiment de familiaritat sorprenent, perquè havia aquell agatge que havia pas vist d'en Pays la mort de Magran.
E poi avem parlat e veirez o aveți vist beleu già din l'entrevisto de Josefino. Aquel biais, aquel rythme, aquel accent aveva din la bus que, bon, es lo seu, es unenc. Alors Josefino es quelqu'un qui a pas dace. Già d'un biais concret a pas dace perché quand los missionaris sun arrivats din nos villages, din las comunautats inu, per la forçar los droles d'anar din lors escolos, luen de lor familios, de l'autun jusqu'aux à la fin de la primo. Josefino sabiu pas perché contavam pas los ans, donc sabiu pas exactament quin age aviu, so que fa que, voilà, lo seu age es un pau approximatiu. E poi a pas dace perché es un amo qu'es fora del temps. Voilà, a conegut lo nomadisme, a conegut l'aifennos que donaven naissenços de pe en caminar, en tot caminar, mai o mens. A conegut tot aquò. Bon, e poi calguet anar dins aquelos escolos, sun estat separats de lor familios de força. E tornar sun co l'estiu din lui villages, mas los villages l'estiu eren prep de la mar, e donc era un moment de pausa, so que fa que pitjor a pitjor los droles son perduts lo fial de la memoria. E donc elo ha passat sa vida primer como documentarista a collectar aquela memoria. La se uno lengo pendent d'un temps era una lengo que es lengo mairalo l'inu per Josefino. La sabiu pas escriure. Donc li calguet fa lo travail per la possedi d'un biais escrits. Aro es completament de l'autre costat, és a dir que aro Josefino fa part des precius inu de lengo mairal que l'ensenyen as joves. Voilà. Et donc faguet es une de las primeras et mai importantes documentaristes de la nation Innu et de las primeras nations al Québec. Et poi sul tard, perché vertadierament aquò se faguet sul tard, és a dir que aviu mai de 600 ans, Josefino venguet poetessa. E venguet poetessa gràcies al sommi d'un poète breton, que escriu en francès, mas que és breton, que se dis Laure Morali, et que viu al Québec, et que soumiet a tal un dialogue entre los poètes francophones del Québec et los poètes de las primeras nations. Et convidet Josefino a entrar en dialogue amb un poète. He oblidat son nom, mas aquel poète és un poète d'origine occitana, que viu al Québec, etc. Praco, que és un poète d'origine occitana e que ha una consciència que faguet conèixer almenys la cultura o l'existència de la llengua occitana as quebequès e as Innu, perché d'origine era del nostre país. Voilà. Donc eren un pau, enfin hi havia ja maites fials que eren aquí que esperaven lo moment del rescontre entre Josefino e eu.
cuando he encontrado a París, al cap de 1 o 2 semanas partidos a masso, me diguet, Aurélia, emmène-moi en Italie. E ero susprenen perché savi perché Josefino, bon, lei che l'abbia somiata, perché Josefino, attenzione, è poderoso. E gli arrivo di viaggiare dell'altro costat della realtà besiplo. Però come diguet, Aurélia, emmène-moi en Italie. Ah donc, me suis dit, mi cal trobar un viatge de mena Josefino en Italie, és important, me l'ha demandat. Et alors, ce que s'est passé, est que, già, l'hai recomendado a Ostana, donc l'avevo convidato, e se trovo che io fugeri convidato, ero 2 semanas abans Ostana, a une festinale a Venezia, que a un nom espagnol que es la palabra en el mundo, que con tal, c'est une festinale que c'était en Italie a Venezia, et t'avais dit, hai oblidat, dis un autre pays on se parle espagnol. Et donc, he dit a la directrice, escutats, nautres facem venir Josefino Bacon a Ostana di la montagna, etc. Una setmana après, vos recomandi de la convidata a ve. E és a tal que lo primer pas que faguet Josefino en Italie fuguet a Venezia. Voilà. Quasi un po' lo summum del fantasme. Et donc, voilà, il a accueilli Josefino, un amigo a elle, Francine, che è un amigo de toujours de Josefino e che abbiamo riscontrato all'epoca di Numitan, giustamente nel documentario. E fuguet incredibile, de caminar entre tutti los punts de Venise amb Josefino e Sacano. E che Josefino a percorregut Venise semblava un gavian. Aquí, e poi avem pres lo tren, e poi sem montados din la montagna, primi a Rocabruna, et après jusqu'aux Ostana. Voilà, a tal ei accomplit la mission de mena Josefino en Italio. L'Italio che parlo italiano e l'Italio che parlo occitano. Voilà. E poi voglio t'avais parti un petit poème che mi scriguet Josefino. Amasso d'empei se sen retrobados mai d'un cop. Entrautre un gang avem fatto un picciotto virado occitano inu en Franza. E avem un progetto di scrivere un livre a 4 mans qu'avem toujours pas initiat. Praco, aquí un picciot poème que m'a écrit et que voglio imparti. Ce soir, tu es mon inspiration. Paris, bien sûr. Où aurais-je pu te rencontrer? J'admire tes tenues, moi sans tenue. J'écoute tes mots. Tu es poète. Une voix mémoire, une mélodie, c'est toi. Je ne sais pas chanter. Je sais rêver avec toi. J'amalgame nos identités pour être. Voilà. C'est ma première lettre. À toi, j'attendrai toujours. Io t'ave, sperarai toujours. Si per acabar voglio dire che Papa Cacique lo dit un caribou
es força important din lai cresenços inu, din lor chamanisme e din lor comprensiun del monde. E Josefino se passeggio sempre am un pitchot tros de ban de caribou aqui, sur un coulier. Voilà, Josefino, che appadace e che venget a Ustana e che i sarà per sempre di nostro memorio, la memoria d'Ostana.